taurahere tāngata e whiri ana I ngā ahurea. I think look at these type of events as, evidence that, Māori and Pasifika and, koe spaces can do great things. Ko Browntown he kohinga I Ōtautahi I whakatūria I te tau 2024 ki te hono I ngā Māori, Pasifika me ngā takatāpui hei hapuri ko tahi. A kia tae e rātou te whakapuaki I a rātou anō mā ngā ahurea o rātou. E ai kia Devyn Baileh, kua kite e rātou nike atu I te mano tāngata. Historically, Christchurch has a not so nice past, so we wanted to give people a reason to stay in Ōtautahi and be proud of where they came from. We've decided to put on workshops that connect people to our traditional mahi toi. We do tālano nights where people can just sit, get to know one another. We had an exhibition last year, and this is our very first Tūhono that we've ever done. I te rātou I haere e nei kaiwhakarewa kaupapa e whā ki Waitangi mō ngā rā whakamaharatanga. I reira I whānau mai te whakaaro o Tūhono, he ahi puoro e whakātu ana I ngā kaituku waiata o ngai Tahu, ka tū I te rā o Waitangi ki te wāhi whero o Ōtautahi. Ko tahi tau I muri mai, I tutuki te whakaaro. That's what really gave us inspiration to do this. They had a celebration of DJs and local musicians putting on a gig, which was the best way to top off as the sun was going down. You know what, yeah. We've got DJ Danny Ill, we've got Tom Plum, and we've got Plastic Pounamu coming down to provide the sound. Ko tūrahui pain tētahi o ngā kaituku wāta ngai Tahu mō Tūhono, a I hanga ia I te sound system mō Tūhono, arā ko kaore. We just picked up this crappy ass DJ controller for £50. Everything you see here is really just a culmination of inspirations from a lot of different cultures, a lot of different people, a lot of different communities. Kua mutu pai te kaupapa o Tūhono, a ka ngā whakamua Browntown ki ngā wānanga, pō talanoa, me ngā whakāturanga toi tainoa ki te mutunga o te tau, me te whainga kia hoki mai ai ngā manuhiri o Tūhono me ngā tāngata hou. Ora kairangi Nicholas, Tahu News.